di San Pedro at San Pablo. Pakyabeta laking banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Richard and Chona Yumul. Para king kapasalamatan king kaldoning kayang kebaitan, Peter Nogoy. Para king personal akayadwanan, dari Marlon and Faye Garcia. Krisha Keys de Vera. Para king ligtas pamaglakbe dari Narcisa Pineda, Luis and Ria Reyes. Para karing kaladwa daring makatuki Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Teobaldo and Vicenta Judilia. Reyna Aileen Calaguas, Leonila Salvador, Dani Cortez, Angelina and Apple Cortez, Demetrio and Maria Gutierrez, Clarita Gutierrez, Albino David Sr., Angel David, Crispino Estelita Ener, Raul and Vener Mabaga, Brian J. Perez, Ruben Lacson Jr., Emilio Corpus, Nenita Ferrer, death anniversary, Ricardo Ferrer Jr. At ding sablang kaladwa king purgatorio. Amo po at makyabeng ikanta, king dalit a pamuklat.
Kilagyoning igpampoy nga anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimurin. Kiningaldo po nga iti itamo, itaya pagselebran, ing ordinaryong panahon, na dapat 13 Domingo ng karaniwan na panahon. Noon pagselebran tala, ireng solemnidad, dareng adwang apostol ning Ginoo. Ilapin din nga usan tamong asya sing Santa Iglesia, i Pedro anpoy Pablo. I Pedro, miyanibat siya kareng 12 apostol, at siya ing meging mumunang Santo Papa. At i Pablo, iya may konbertiya, at meging misyonaryo ng Kristo, at iya ing may malita, king may pabalita ng kaligtasan, king mabilog ayato. Kaya kita mo kaniti, rening adwang areti, ilareng meging pundasyon ng ikatang Santa Iglesia, king kapamilatana ning ginutang Jesucristo na sinabi na kang Pedro, kaniting matibe batu Pedro, italakad kay Santa Iglesia ko. Agyang itamong ini sundo tamo, ing misyon darening adwang apostoles na ning Ginoo, lumakanano tayang tatalakad, aldo ing kikatamang kasalpantayanan Kristiyano. Si Shantalang yari katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, kaya bering apostol Pedro, papasyagmi king ikaing Kristo ing anak ning mabiye Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulo. Yesu Kristo, kaya bering apostol Pablo, papasyagmi ing mabiye kami, uling mabibiye kami, keka Kristo pakalulu. Kristo, pakalulo. Ginoong Yesus, king kaganapan ning panahon, ding sablang bage, megawalang metong keka, karing banwa at kingyatu. Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulo. So sumayupayang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Diyos king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Inong Diyos sarining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan da ka. Sa samban pasalamatan, parangalan da ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Kapurian kay ka, O Diyos, at igpaning ginuming Jesucristo, king maulamong pakalulu, pagkaluban mo king bayong biye, at kapanayan, kapamilataning upaya, ning pangasubli ng mebye Kristo, kapamilataning panalangin, daring kay kang apostole Pedro at Pablo, ikisa ng tinanggap kaniting kasalpantayanan, kapamilataning karelang pamanaral, makapakirake kami king tulada,
king paminokida king Ginu, papunta king lang pupas, ama ng makasadya, para kay katamo ka rin king banwa. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libruning dapat daring apostol. Kanita muring panahon na ita, pigmula na lang linupig Herodes ding miyembro ning iglesia. Pepatabtab ne batal i Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang ikit ng me kaibietula karing Hudyo, sinduna at peparakap ne i Pedro. Iti milyari, kanitang kapiestaning tinape aalang lebadura. Kay batdeng peparakap i Pedro, delare king sukulan, at karinde piliwas-liwas ginwardyan, ding apat a grupong sundalos. Tiyapat lakataw balang grupo. Isipa ng Herodes ing iarapne king memalen Hudyo, kalabas ning Paskwa. Inya menatiliya king sukulan i Pedro. Dapat menalangin lang taimtim king Diyos para kaya ding miyembro ning iglesia. Kanitang benging bayur ne iarap Herodes king balen, i Pedro matutudya pilatanding adwang gwardya. Makataliya karing adwang tanikala. Atin mo namang gwardyang makabante king pasbul ning sukulan. Kabudabud, ing metong aanghel ning Ginu, at yu king kilub ning sukulan at sinlag ing sala karin. Tepik ne pagoning anghel i Pedro, ginising ne at ngana keya. Malagwa, mibangon ka. Kanita mo rin, may balagla karinggamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka at isulod mo lareng sandalyas mo. May mintuya i Pedro at ngana kaya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanaku. Tikyaneng Pedro alwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanita, nung tutuing daraptaning anghel, balana maninapyamu. Linabas laking mumunang bante, kaybat king kadwa, at ikwarang milabas king pasbulbakal apalwal, papunta king syudad. Mibuklat yang dili na ing pasbul, at melaos lang linwal. Tinuntunla king metong amalating dalan, at bigla ning likwan ning anghel i Pedro. Kanita na api bule-bule Pedro, ing milyari kaya at ngana. Ngeni ko api pihu, king iti tutupin. Tinubod ne ning Ginu ing kayang anghel, at linigtas na ko king gamat ng Herodes, at king sablang bage tatangkarang daptan, ding memalen ning Hudyo. Ing amanu ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ing anghel ning Ginu, iligtas na la, retang makitakot kaya. Ing anghel ning Ginu, iligtas na la, retang makitakot kayo. Pasalamatan kay ing Ginu kapilanman. Labi ko, elatok ng pupuri kaya. Ing Ginu yang pagmaragul ko. Makiramdam kayo at tumula,
ikong mayayalipusta. Ing anghel ning Ginoo, iligtas nala, retang makitakot kayo. Parangalan niya kambeku ing Ginoo. Miyabe-yabe tayang puryan ing kayang lagyu. Menigapuko king Ginoo at pekibatan ako. Karing sablang takot ko, linigtas na ako. Ing anghel ning Ginoo, iligtas nala, retang makitakot kayo. Lumawi ko kaya at tumula kayo, at eko mi pakarine. Ing tawong maliligalig, king Ginoo minawo siya, at iya pekiramdamane. King sablang dusa na, kinabos ne. Ing anghel ning Ginoo, iligtas nala, retang makitakot kayo. Ing anghel ning Ginoo babanteno retang makitakot at gagalang keya. King panganib, liligtas no pa. Pilasan nyo at subukan, ing keyang kayapan. Tumulaya ing tawong keya magsantungan. Ing anghel ning Ginoo, iligtas nala, retang makitakot kayo. Pamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kan Timoteo. Elomot, may sakripisyo na ako. Uling dinatang na ing oras ni paglako ko keti king yato. May kilaban kong mayap, king pamakiligligan. Atuparan ko na ing kanakong parasan. May natili kong tapat, king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapan ko ni ing korona, ning tagumpe amisadya para kanako. Ating Ginoo, ing banal aukom, yang miputong karing korona, king aldong iti. Emu kanako, nune pati na karing sablang malugod, meninaya king panyatang ng pasibayo. Dapat, inantabayanan na ako at dininan sikanan ning Ginoo. Bang apasyag kung ganap ingamano ning Diyos. Karing pagano, miligtas ko king asbok ning leon. Ing Ginoo, iligtas na ako king sablang marok, at yamurin, ing miyatad ka na ako, king keyang kayarian. Kaya, ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungeni ing mayap abalita. Ika Pedro at babon iting bato italakad kay ing iglesia ko at ding pasbol ning impyerno ere dayigan.
Hinggino manatili kay kayo. At keka ang timurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang Jesus miras siya banda king Caesarea de Filipe. Kitang nakaring kay nga laga dingan ti kaniti. Nino king palagi daring tao ing anak ning tao. May kibatla at ngara. Di nga liwa sa biyenda king ya iwan na maminyag. Di nga liwa sa biyenda na iya Elias. At namang sasabi yaing propeta Jeremias o metong kareng propeta. Ikayo naman nga ng kinutang Pedro Carela, king palagayo nino ako. May kibat siya kanita, Simon Pedro. Ikaing Kristo ang anak ng Diyos sa mabiye. Simon, anak ng Juan kapin nga ng Jesus kaya. Ulinging sinabi mong yan, menibatan king mistulang tao. Nune, ingig pakong at subanwa, ya mismo ing milantad kaniti keka. At ining sabihan ko keka, Ika i Pedro at baboning batong iti karingkay talakad ng iglesia ko. Agyang ding pasbul ning Hades ela manyambot laban kaya. Ibiyo ko laki karing susi ning kayaryaning banwa. Na naman ingi may paintulot kay tiking yato mo naman may paintulot karing king banwa. Na naman ingi paintulot mo kay tiking yato karin man banwa may paintulot. Ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. Maya payabak po At amo. ngayon pong Domingo ngayti, tayo po pagselebran ing ordinaryong liturhiya ning kayakatamo pong Santa Iglesia. Luneti metong yung special a Domingo. Uling pagselebran tala, rening adwang pundasyon ning kayakatang Santa Iglesia. I Pedro, Ampo, i Pablo. No karin ing Ginoo, inaos nala bangkanita, ipamalita ding maya pabalita ning kayakatamong kaligtasan. Palpak. Siguro ikayo po may kagawa na kayong kapalpakan king kayong biye. Mo minsan, dakal mo namang beses. Ako po bilang meto nga pari, neng kay king kana kong pamagmisa, neng kay makagawa ko namang kapalpakan Minsan po, magmisa ko. At umeko neng basan ing ebanghelyo. Siguro that time, absent-minded ko. Sinabi ko kareng tao, ing Ginoo manatili kay kayo. At impeki badda, kekan timurin na sana basan king ebanghelyo at asabi ko, ing misa mayari na umeta na king kapayapan na lugod kang Kristo. Lalawenda ko po reng tao at kaybat may lilat gigigitla uling ginawa kong kapalpakan. Aliwa mo po ita, kabang consecration, akong sinabi, iniing ka na kong katawan, o ting ka na kong atalan, yapin niya po, impong kalis, instead na ing tinapi. Ating sinabi ko nga ko, iniing ka na kong daya, o ting atalan ko po, ing tinapi, at aliwa ing kalis. Kaya kapalpakan. Agyang itamo, karakal tamo ng siguro nga gawang kapalpakan. Karing kaya katamong dapat, karing kaya katamong pamanugali, karing kaya katamong decision, o kaya pati pa rin judgment tamo king bieta mo, maging palpak tamo. Ngayon nga do nga iti, nano imburi ng sabyan ng kapalpakan. Anang sasabi, ning pong diksyonaryo, referring to a person committing a serious mistake. Ngayon nga do nga iti, pagselebran tala, ring kapiestan da ring adwang palpak ataw. At libutan din karelang kapalpakan, inaus no ning Diyos, bangkanita, ila ing maging pundasyon
na ning kay katang kasalpantayanan Kristiyano. At ngeni, ila po, santula. Isang Pedro, ampoi, San Pablo. Nino po isang Pedro? Isang Pedro, yapin niya po yung leader dareng 12 apostol. At ausande pong apostoles dareng Hudyo. At i Pablo, iya po, iya kaya kareta pong original 12, pero iya maging apostol na ining Ginu, uling inaus na ining Ginu, at kay bat me konbertiya. At iya, ausan taya naman, apostoles dareng hentil o apostoles dareng pagano. Lung lawentala, in background rening aduang apostoles ereti, eta mo sabihan, na ila karapat dapat lang maging pundasyon na ning kay katamong Santa Iglesia. Na ila karapat dapat maging apostol o mekad elam karapat dapat maging santo. Lawen tayong biyenang San Pedro. Iya po, metong iya pong impulsive person. Number ng sabyan ng impulsive. Yapin itang at neking kabilis mamaksyon. Man mimisip. Ne? May nain ako pong taong makanyan. Kitang naisipan ng karelang gagawan. O naisipan nung nano'y buri ng gawan. Yapin ita, ing impulsive person. Kaya nalawenta mo po ka rin ebanghelyo. Na ano po ing gagawa ng Pedro, malapit siya king Ginu, pero parati ang kokontra. Lalong-lalo na king kapag nasana ning Ginu, para king kayang misyon. At naano pang maragulagayawa ng kapalpakan Pedro, yapin itang iya, pikano luneng Ginu, minsan na beses, lung beses, bayami pa ako king krusingin. I Pablo, naning background na, iya po, metong yang Hudyo, at iya po, very idealistic ya, at magobray kitang kayang ideology, king kayang religion, bilang metong Hudyo. Kaya po niya nga balita na ating mumusbong aba yung reliyon, ining Kristyanismo nga iti, nanong gewana, iya, maging persecutor dereng Kristiyano, pamate na la reng Kristiyano, bang kanita ilagana pining reliyon na iti, at iya, yang memye o udyat bang kanita, patenya isan Esteban. Kaya nung lalawenta mo, dahil nga duwang tao nga reti, po karapat dapat, uling king karelang kapalpakan. Bakit kaya inaus no ning Gino? Imburi ng sabyan niti, dahil adwang tao nga reti, inaus no ning Diyos, uling papaki na kaya katamo, ing Santa Iglesia, iti tinatagtao, Lone ing Santa Iglesia, iti tinatagyang Diyos. Eta po kalupa rin aliwang sekta. Rin aliwang sekta, balong-balo mo na tao ya ing menatagang karela. For example, dating daan ning menatagan. Ning menatagan. Suryani. Kingdom of God ning menatagan. Yung INC ning menatagan. Balo tao lareng menatagan. Pero, yung Diyos mismo, ing menatagan kaniting Santa Iglesyang IT, at iya penibalane karening tao, lalong-lalo na kang Pedro, ampo kang Pablo. Kaya dimdam tamo po king kiratang ebanghelyo, king ginukukutang na ka rin kayang apostol. Nino kanu nga ako, wag pang king sabyan da rin tao. Yung peki ba da, ikayo po kanu Elias, ikayo po kanu Jeremias, ikayo kanu Juan Maminyag, ikayo kanu ing metong kareng propeta. Pero niyang kinanala, pero para kay kayo nino ako. Beki batya, i Pedro at ngana, ikaing Kristo, ing anak ning mabye,
Dios. At impeki pa ning Ginoo kaya, Pedro, ining pakibat mo, ay menibatan king tao, nune imenibatan niya, kingigpako ka rin king banwa. Ulinita, kaniting matibe bato, italakad ke ing Santa Iglesia ko. Upon this rock, I will build my church. Impong sinabi ng Ginoo, singular yamo e plural. Ne, tandaan ng tamo iti. I will build my church. Yan na sinabing, I will build my churches. Karakal pong sabyanda, ikaming tunay Santa Iglesia nga. O, ikaming tunay Iglesia. O, nung ila rin tunay Iglesia, karakal Iglesia ngene. Ne? Karakala sekta ngene, karakala reliyon ngene. Uling kawalang tao rin. Ing Diyos, tinatagne ing Santa Iglesia, metong yamo. At makanano tangakit, bakit kaya ing Ginoo, inaus no ring adwang apostoles areti, agyang king karelang kapalpakan, mumuna, ikit na karelang potensyal. Ne? Kaya po, agyang ila perfecto, ing Ginoo, linawin ang potensyal da. Linuwarin perfecto kaya kayo ngayon, itasyon yung gamat yo. O, gawan da ko santo. Agyang yung lagyo mo perfecto, o yung lagyo mo perfecta, etamo po perfect. Salamat king Diyos, agyang itamo po, eta perfecto. Pero ing Diyos sinawos nakatamo. Kalupa da di Pedro, ampo i Pablo, dakala kapalpakan, ela perfecto, pero king pangayaos da king Diyos, ila pagkapilitan dang meging perfecto. Kaya po tintang kasabihan, God does not call the perfect, but He perfects those He calls. Anong kita mo po, bisatang maging perfecto, yung kakatamong image of perfection, parati po, itang reflection na ng perfection ng Diyos na dapat itamo, pakyapusan tamo. Kaya ita po, inggewada, di Pedro, Ampoy, Pablo, agyang libutad na rin karelang kakulangan, kasalanan, ng Diyos, ikit na, ing karelang potensyal. Nya, inaus nala. Kita mo kasi po, at ang lalawin tayong tao, ang gata mong lalawe king luwali. Kaya, tambing tanga kakit, itang imperfection ng tao. At ita mo kakit nung nano talagang kapilubluba na, nung nano yung kayang potensyal. Kadwa, pinili nala, rening, adwang taong areti, uling ikit da, itang karelang perseverance, itang karelang tiyaga para magbayo. Balo da rening adwang apostol areti, ing karelang kakulangan. Pedro, bilang meto nga denial king, at Pablo bilang persecutor of Christians. Balo da. Pero pagkapilitan da, naila, bisa lang magbayo. Hanggang ita naman po. Ako minsan lalawin kayong sarili ko. Nepo bilang meto nga pari. Palagayo bilang meto nga pari. Na ako may kakasala. May kakasala ko naman. Kalupayo naman. Pero, ing grasya ng Diyos, iya parating awsana kung i-converti ke ing sarili ko. Ibayo ke ing sarili ko. Bakit? Kasi para king Diyos, aliwai tamo ing kakatamong shortcomings. Aliwai tamo ing kakatang kasalanan. Aliwai ing kakatamong kakulangan. Noon rening kakatamong kakulangan na iti does not define us. Noon parati ng sasabihan kay katamo, be faithful, persevere, magtiyagang magbayo. Agyang pong Santa Mother Teresa of Calcutta, God does not call us to be successful, but to become faithful. Kaya nung itamo po,
bisa tamo pong maging faithful King Diyos, persevere in our conversion, persevere in our transformation. Katlo, inaos no rin nga doong apostol areni, uling ilabyasa lang mag-participate. Tandaanan tamo po, impong reliyon, Kristiyano, iyakabud reliyon. Nune, it is a religion of evangelization. Participate in spreading the good news of salvation. Kaya nung lalawin tamo po, deni po nga doang apostoles areti, nanong gayawada, mig-participate laking misyon na ning Ginoo para king maya pabalita ang pong kaligtasan. Kita mo kaya biasa tang mag-participate. Kay bata kayang sinimba? O, apamalita tamo yung maya pabalitang dimdam tamo king umilya? Nung nanda ko po, renga sa ganan yung king dalan, naning homili na nga mong, ay, tabahaluta. Kubalo na ng panyabyana. Ginuko, sinimba ko pa. Pero, ating kong dimdam yung indredos ketang palengki, saguli balita yung indredos ne. Kaya po, eta mag-participate, king pong may pabalita. Nune mag-participate tamo, king marok abalitang dimdam tamo. Kaya nung lalawin tamo po, makanado po ing maragula participation dere ni Gadwang Areti, nung makanalo lang meging saksi na ning Ginoo kapamilataning karelang pangamartir. Kaya nung apansin nyo, makasulod kong maluto, iti po, yapin ning kule ning martyrdom. Mig-participate la, king kamataya ng Kristo. At makanalang mig-participate, i Pedro, iya po mipakuya king krus. Nyaita, makapakuyang makabaliktad. I Pablo, iya po, tiptaban de batal. At kaniti, ila, king participation da nga iti kang Kristo, kalupa ng Kristo sinubli ang mebye, agyang ila, ngeni sinubli lang mebye, o may baliking biyeda, at ila rin kay katamong santo. Kaya kaniti pong, aldo pag celebrantala, rening kapiestan da rening adwang santong areti, nalula rin kay katang kapalpakan, rin kay katang kasalanan, din kay katang kakulangan, din kay katamong kamalyan. Pero, etamo mawag-focus kaniti, nune ing Ginoo, hausa nakatamong parati, para king misyon ay ti. Nung itamo, biyasa tamo po, na parating aning mo muna kasi, parati tamo pong akakiting kay katang potensyal. Na itamo, parati tamong akakiting kay katang perseverance. Na itamo, parati tang akakit ing kay katamong participation para king kasalpantayanan na iti. At kalupa da di Pedro at Pablo, at alakad taya, at apamalita taya, ing mayap abalita ning kaligtasan kareng tao. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po ngayon kay katang kasalpantayanan, itangan po, Sasalpantaya po. King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwo makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubidang niring mete, at king bie alananga. Amen. Kaniting kapiestan dari Apostol Pedro at Pablo, adwang asyas ni Santa Iglesia, manalangin tamo king Jesus, ing anak ng Diyos, at ngatang sumabi,
Ginoo, antabayanan me ingke kang balayan. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. Ginu, gewa me i Pedro, ing magliligo asan. Meto nga magliligo karing tao. Mitubod kang bayong apostol ngeni, banda ka laring makaramdam king kekang amano. Inya ngaming manalangin. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. King dagat-dagatan, inutos mong manahimik ing angin, banging bangka, ring alagad, eya lumbog. Ipagluwalo me ing kekang iglesia, karing bagyo ning kasalukuyan na panahon, at pagkaluban mong sikanan ding keyang mamuntukan, inya ngaming manalangin. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. Kay ba't mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpan tayo keka. Anting mayap ming pastul, tipunan mo ring sablamong balayan, king metong akawan. Inya ngaming manalangin. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. Tinubod me ing kekang Apostol Pablo, ban ipanaral ing maya pabalita, karing pagano. Bustan mong dasnane ning kekang mensahe ing balang lelangan. Inya ngaming manalangin. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. Pigkatiwala mo ring kekang iglesia ring susi ning kayarian. Ibuklat me ing pasbul ning banwa, karing hanggang sasalpan tayo, king malugod mong lingap, inya ngaming manalangin. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. Ngeni po adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan at kay Duanan di Richard Cho na yumol, king kapasalamatan ng kay Baita ng Peter Nogoy, king kayadwanan di Marlon, ang Foyfay Garcia, Crisa, Kis de Vera, king Pamaglakbeda di Narcisa Pineda, Luis, Ampoy Ria Reyes, para king Kaladwada di Jose, Roman Sr. Jr., Antonio Eliminada, Juanita, Alejandra Teobaldo Vicenta, Reyna Aileen, Leonila, Dani, Angelita, Apple, Demetrio, Maria, Clarita, Albino, Angel, Crispino, Estelita, Ener, Raul, Bener, Brian J., Iruben, Ampoy Emilio. Panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, ang tabayanan me ingke kang balayan. Adwanta mo po ngining kay katang sariling kapagnasan. O Ginoong Yesus, kambilan mi kay kang Santa Iglesia, papanatilyan mong mabiye, kay kaming kasalpantayanan, at bustan mong sumulong ing diwa ng komunidad kay kami. Ngeni at kapilanman. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap miting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap miting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mipuri ang Purihin Diyos, Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamang daon, matanggap harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapana sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag paming miglalang pakyabe rasana, ring kang apostol, Pedro Ampoy Pablo, king karelang panalangin, king kaya kami ngayon at sa pandakesanang magmasusi kaniting sakripisyo ning lugod, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka, kita antimore, syoreng pusuyo, makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Eping karapat dapat at matulid ng pasalamatan dakang paratit numan ka rin, kaniting kapiesta ng San Pedro at Pablo. I Pedro, tinasne sa Santa Iglesia, iba't king tapat ng kawan ng Israel. I Pablo, dialaning kay kangaus karing bansa at making talaturuning yato. Ing balang metong king pinilirang paralan tinipundet, pisan metongan ing bugtong mong pamilyang Kristiyano, pareho lang mekirakay king kamatayin, king metong nga martir, at ngayon imipuri labalang sulok ng yato. Pulinita sa Blancoro ring Angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin, kingambuning espiritu mo, bang para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne binyene karing kayang disipulo at ngana. Kunay niya iti ikayungan at kananye, iting kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulo at ngana, kunay niya iti kayungan at minumko kaniti, ting kalis yung kanakundaya,
Hingdaya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigaga na kakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kakanan miya iting tinape totang miminum kami kaniting kalis kekang ke kami yang papasyat hanggang aking datang ka king kekang ligaya hanggang aking datang ka king kekang ligaya. Inyang ini, gaganakan mi igpaing kamatayan at pamainyubli ng mebi ng anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapi ng biyang po'ng kalising kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya kayong papalyarian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabaming pagamwa mo, ni kaming ansanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banare Espiritu. Ganakan mi o igpay, Santa Iglesia makalaganap king meto yato, bang bigan na piging lugod, kambenang, Leo, na kaya kaming Papa, i Florentino, yung kaya kaming Obispo, de sablang pari, ang pong diakono. Kanakan mula naman din kapatid ming pepainawan at maninay, subling mi, ang pore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawon mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielang hangga, bang kayabe ng Maria, yung Birhening Doon ni Diyos, kambenang San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, poriandakat paligayan, kapamelataan ng Kristong kikanganak. King kapamelataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banare Espiritu, pupuriandakat parangalan, manggaman king alanganga. Kini po manalangin tamong, mismong, kapanaligan at lugod kingig pa karenga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Aming atsubanwa, misambayay lagyo, datang ke kami, ing kayarian mo, di pamintuay niyang lomo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuay niyang lomo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawag mo ke kami, ding salami ke ka,
ating pamamatawad mi, karing mi kasalake kami. Yunay kabusking maro. Kabus mo kami o ginukis sablang marok, malugod mga ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasawpaning kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling kayarian, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O Ginoo Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan lalakwan ko, kaya kayong kapayapan ko babiyag, kaya kayo, mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, nila mo yung kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayungan. At kaya ka, antimore. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayungan. Kapayapan po. Nyoing ginutang Yesu Kristo, nyoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, Noyak ako matampang tanggap kaya ka, dapat yakas miya nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, ibayo da kay sanak, king kay kaming biye, king kay kaming Santa Iglesia, kapamilatan ding upaya ni sakramento, king pamirasong tinape, ating turuda rin kay kang apostoles, San Pedro, po San Pablo, pisan metong anda kay sanak, king kay kang lugod, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nakulok po sa guli. King kakatamo pong anibersaryo, ning kakatang parokya, magandap ya king July 11. 89 years na po yung parokya tamo. At mag-raise tamo pong funds para king kakatang selebrasyon, magtindala pong payong ang pong t-shirt, kita, ang pong magtindala pong para bingo tickets. Pangkanita po para king celebration tamo. Sana po tangkilikan tala. Dini pong proyekto ng kakatamong PPC. At the same time po, pasalamat tamo po karing katang EMDC, panimuna ng Brother Fred, po rin kayabe na para pangkabit na po rin ng suluk, king kakatang altar. May salata na po. At the same time po, thank you sir, para rin stocking seboria tamo. Ang po yung libro tamo kong liturgy, alay pa na yate. Talagang salamat po karing sasawop. At the same time po, patintanga duwang lulub seminaryo. Muntana ko kita sa Irel, ang po itang na itong nalagitang metong ay anak. Ni James, muntana ko kene. Rene po nga duwang areti, nabisang sumuyo. Sana po mag-persevere la, king karelang luluban na reti. Kailan mo po kabut ang lungob, kaibat lumual. Nune lungobla at ila po pagkapilitan da king grasya ng Diyos na sana Misa Realdo may kapari niya naman po yung katamo pong parokya. O James, ang po Cyril. Sana pakaditala po rin nga diwang areti. Na po, at pakaditala mag-persevere la kaniti pong karelang luluban IT. Metong po karing maging Paris Pristamo, aga na kaya pa po apong Francisco Mendoza. O tiruitang pao na ka, no, Rich. Balo na nung banway ta ati. Balo ko po maging meeting yan ka rin. Na? Gyara nga po ne. Big gyara nga po niya mi kay niya pong mende. May assign. Kaya po pasalamatan tala rin milabas sa pari. Kaniti pong kaya katamong parokya na itamo magsadyan tamo king 89th year foundation na ning kaya katamong parokya. Talakad tamo po. Hingino manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuwing igpa, poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Bisa mi daw ne, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King Diyos. King Diyos. Maya, payabak po kaya kayo. Payabak.